the next President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The next Vice President of the Republic of the Philippines, Mayor GI-Sara Duterte. Human sa pipila ka buwan nga paghuwat sa mga Sugboanon kung kinsa ang i-endorso sa One Cebu, gianonsyo na gyud ni Gobernador Gwen Garcia nga ilang paluyuhan ang tandem ni Presidential Candidate Bongbong Marcos ug Vice Presidential Mayor GI-Sara Duterte sa UNITEAM. Pormal nga giendorso sa One Cebu nga partido ang mga kandidato pagka-presidente o vice-presidente atol sa General Assembly ni ini kaniadtong Martes, Abril 12 sa SM Seaside City, Cebu. Kahinumduman nga una nang giendorso sa One Cebu ang kandidatura sa Vice Presidential bet Sara Duterte. Gani dili lang ang One Cebu, apan apil na ang Tri-Cities nga miendorso sa UNITEAM o gitawag kini nga One Cebu Island Alliance nga naglangkob sa probinsya sa Sugbo, mga dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue. Nagpinirmahay og kasabutan ang UNITEAM og One Cebu Island Alliance nga nagsaad sa suporta nila ngadto sa UNITEAM BBM ug Sara tandem. At the start of the political season, the foremost question was, who would be the presidential and vice presidential candidates of One Cebu? And you are aware how difficult it was for me as a sister, as a mother, and as your president. In an earlier statement, I pointed out the consultations that I had to conduct, the voices that I had to listen to, from the barangay to the municipal to the city levels. Because this decision could not be done by me alone. I needed your inputs. I needed to get your pulse. And it was obvious. From our very first convention, when we assembled here, we conducted an informal poll, which I never announced the results of. But now, I can say, yes, the next President, BBM, and the next Vice President, Mayor GI-Sara, overwhelmingly topped that poll. Ang pag-endorso sa One Cebu nga maoy nag-unang partido sa Sugbo nga giumol sa pamilyang Garcia, importante alang sa mga national candidates tungod sa kadaghan sa botante sa Sugbo nga moabot og 3.4 milyones. If you remember at one event a few months ago, I teased you. Nandito kami dalawa ni Sara. And I remember I said, hindi kami aalis dito hanggang narinig na namin ang iyong matamis na oo. And I can attest to the fact, napakatamis ng oo ninyo. The events of today cannot be overstated. The importance of the events that we've undertaken here today cannot be overstated. In fact, I whispered to the majority floor leader, and I said, sumama sa atin yung One Cebu, sumama sa atin yung Cebu Island. May pag-asa na tayong manalo. The support that you have given in GI-Sara and myself and the UNITEAM, which is significant also because it is in a sense, Cebu has given us the seal of good housekeeping. In that, what we are working for, when we talk about unity, when we talk about pagkakaisa, you have validated and reaffirmed our idea that this is what the times need. Because if Cebu believes that, then it must be of significance once again. It must be of significance to the general thinking of us in the body politic. Dako gyud kaayo ang akong pasalamat sa mga leaders sa tibuok probinsya sa Cebu nga nagpakita og ilang walay paglubad nga kumpiyansa kanako isip kandidato pagka vice presidente.
ang pakikihiusa ninyong tanan sa UNITEAM namo ni Bongbong Marcos o ni Sara Duterte. Ang usa sa mga positibong timailhan nga akong personal nga hawiran sugod karon hangtod dito sa atong pangandoy nga kadaugan. Matod ni Gobernador Garcia nga sukad-sukad tinguha gayud sa One Cebu nga magkahiusa ang mga Sugboanon nga mauusab ang katuyuan sa alyansang UNITEAM kay nagtuo kini nga ang kahiusahan sa matag Pilipino maoy makatabang sa nasod ngadto sa hayag nga kaugmaon. Gani ang alyansang UNITEAM unang namugna dinhi sa Sugbo kaniadtong Oktubre sa miaging tuig sa wala pa hingpit maplansya ang mga daganan nga posisyon sa mga national candidates. 15 years ago, we declared that the essence of One Cebu is unity. Kahiusahan. 15 years later, it is serendipity that has brought us together. One Cebu and the UNITEAM. Sa atong paningkamot, alang sa probinsya sa Subo, alang sa tibuok nasod ng Pilipinas, kahiusahan ang kinahanglan. Magkaisa, sama-sama tayong umangat. We have brought the idea of One Cebu even further. The mayors of our tri-cities, with one voice, declared, we want unity. Beyond One Cebu, let this be a One Cebu island. May this unity that you see right here in this One Cebu island inspire others to come together as well and work together for our province and for our country. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.